Assalamu alaikum zento sana zirehma za Mwenyezi Mungu jula hanyu marhaba hapo mastamilia udunga yortese na zinu miongoni mwaze maada zipanga oe taarifa habari ya hatu ikaza kifu ye mfumtano inu ye mitihani ya bakalorea harma mva wahe maanzishi na maudungwa jonji ya harma mva wahe sport wanazija na watiti kabisa wa kusudi wa maarifa ya henamna ya unika uhayati wa saya emajaya ya plastik na inu azmarengwa neezi ya mikuwa ni ya moroni nilecha malakasi. Baada uonana neze janibu za siasa zonti ni makungumanyo ya kiraia ya kumsera wa Umoja wa Afrika ya dhaminishiwa ya amani ni hifadhi. Alahikiwa ya mfumtano inu ni raisi wa Jamhuri za Sumani. Hajimlisa izalawana neze fikra za elewa zialiki anaone mahadisi ya taifa. Hajimiza majadili anono watangazaji ili ujimlisa wajau izo ikaondi izo ya zitanabahi harma ya mahadisi baina ya heze janibu zonti. Sofia Hassan ni mapicha ya Salim bin Abdullah Zarkashi. Ye mahadisiano daone mhuwa daula ya Komori ni majadiliano daone watangazaji iza kaukaza kifu ya ziara za hazi za hele kungumanyo la Umoja wa Nchi za Afrika. Baada ya onana neze janibu za siasa pia nane zito za siasa Bankole Adoye haonana ni raisi wa Jamhuri ili humjuliza izalawana neze hazi za hao. Na Rais Azali Assoumani haonesa yaukana kajabalili yemi wangu ze fikira za heze janibu za siasa pia uhusu ya mahadisi wadzima nao ikao haya habili. Siishilie masharti ikao nwe yanzao na hamane namna mwaziona harume barua na werea sibuliaze fikira za hao pia wangu. Eza baka vaha izo za hedwa maana wahe mahadisiano ya pareha ini wanzu ya rengefunfu harume mahadisiano vahe ya mnike masharti neze fikira za hahe watu rijeri kenzi ripangeza abidi zifanyishihe usiku neziramna riwambie enizijoula wana kabati masharti rijou ya haraya siwa Komori sonsi kabuna huja mrutoti ndasi yafanyeza relazima. Rais Azali Assoumani haonisa yaukana kabati mruenge mzima ya tilola joli hasibabu siasa. Personne ne peut témoigner qu'il a été arrêté pour des causes politiques. Pati mruenge mzima ujoto wa ushahidi wa ukana hatilola joli la sababu nungu za siasa. Iza tonga sonti ngarizi juwao kazi jasa taya. Izo nezitino za kifujari rangu izo wala uzawa ni uwe mwali hauko nzuwani ramira makamra isi mustadurani. Yejeshe ungula omhonozi la haki. Wawa nru marenda na hii wanzao warumie siasa ili wajihadai wahadai wa Komori. Na izo tihazi za hangu. Ye mahakama diabidi ya fanye hazi hiyo. Mimi nifanye za hangu. Mmono wana milwa nifunguwe wandu tifungua. Abaha besizo nabidi nifanye ndo fanya mashawirizi zenongozi bezezi fanye shihe. Sindizo nga tojodozi rumia we hadaya wa Komori no minyazi hazi rifanyao. Ye kumsera wa he siasa ye difai ni amani ya hele kungumanyo la Umoja wa Nchi za Afrika haonesa yaukana ihawa ya siasa iliyo bonsi juu ngiyo njema halisi. Izora wana Komori nde amani ye maendeleo no uhuru wa urunguwa. Sisi Umoja wa Nchi za Afrika ngari unisao utayarifu wa hatu wa usaidia tena edaula nano wanansi iliensi inu izidubasauha. Ye mahadisi ya habili wani Rais Azali Assoumani donzia ya upanga wadzima heleza kweli zijoka ya mbenufu harmwa hawa ya amani. Yendongo ijo shinda itengeze fikira za haini mzima ndasi eze kweli na ze kweli zehele ngizo mwazi vizili na 24 gabu wakati wakana haini mzima ndasi ya shinda ya jitayarishe zitendwa ndizijo shinda zihakikishe maudu watike mibalbala zirudi tena zinikensi ya bahati ya ukanamishinzi ya mahadisi yone maana ranzao mashartu na mijarada ya hezi janibu kinyumenezi zirudi tena ranzao janibu za siasa za kansinro zifaida za he mahadisi yanu ngizo zinji haizo yo muhimu zijanibu za siasa za parapia zendeleze fikira za hao ili utini ya mvui amani ni yanki babonsi juu. Habeshelea lejiola jana Bankole Adoye hafanya mahadisi ndaena imamu hafidhu wa hemasi wa uhusule suala la hemahadisi ya taifa. Banda umonano Anisi Shamsuddin haonesa usoni mwaze mikro za Nurdin Said izo ya fikirio nangu aidi mahadisiano.
fikiralo halu wasirilo nao ruwa vala tujabu ruwa nye sambasira unyuma maorais wa daula risi msaidia simia na Mungu paronu uke uhakikishie ufanyie faida ya nchi yetu. Rubuzu nye samba wakati wadhira hoho wakati mwengi mvakuka mvurano baina ya zisiwa na yezi ya daula beleo rafika namba lao haruma mgalao manao regeza nyuma mara nyingi nchi yetu. Donc leo rava moja na rais wa daula hazi moja na uhimilia zo iliyoba zaazima za hili zondaki zambele hauta aende sembeli nchi yetu. Serenge fursa yo leo wanate wananya wanawakomori pia mbazini bahatizo kazika haruma zinsi za ukamba wantua parawaka tuantua kenso hadisi yo ka toujours na faida rende haruma mparo wa rais wa dola mparo wa wakomor maana hakika hiyo do ikomor na wakomor ile ripare shuara la ileo na imeso ya komor yetu. Haruma majadiliano ya watangazaji janibu ya siasa ya radhi jitamkauka ngodingoni mwa fikra inu ya hema hadisi kao ihabiliwa ni rais wa Jamhuri Azali Assoumani nao watoso azma ya Umoja wa Afrika ya uhimilia ndongo njema hamadazinu narishilie makamura mkalimani wa janibu gari ya minio kaya quand même wananyaso opposition kwa tu honore ila siasa untiju ngwaimenya unayo mona vingi uhatwari haukalelo ekaya kartsukubali ukabanga bora iswahe daula yabo kartsukubali kangabo sharia yabo ngari encourager obwake anarchi botiju heni mndu wafanyizo wanzao leo autorité de l'état ndo rumishi ndo exercer ngarabwa ukayabanu gabo dictature badivanu ni wasarabu bwana banu la dictature a fait la démocratie c'est la dictature de la majorité et kangasi harma débat et kangasi harma démocratie et izo e majorité wanzao des appliquer wao na yoke tsone sakao la ulo minorité harmitsi ulatima na mkomoro mana ufanya siasa yoko tengoni hawaniliaze fikra zahe handile zahe shay kamba kamtsuja kaulange yabo udho mana hindini wo ala kulli hali Omromatu omjarada waho warumishi wa serikali iliuo nao wandu waladhimu wende harma uvumzi wa hazi nao ikao kwa timu hazini na hunu ngwaliwao omwendeleo wa mitihani ya bakalorea ezi usuo lebundo la hemavare ikao zinjanziani nezaladhimu zitulanziani mahajisi ya taifa ikao ya habili wa ni raisi wa Jamhuri zinu mengoni mwaze nukto za dhukuru lo harmali baraza la mawaziri la hemfomu mtano inu laendelea tinimwa uongozi wa raisi wa Jamhuri Azali Assoumani ya waziri wa heledima mkalimani wa serikali nguriunishio baadhi za nukto wananyasi kao wasomofani mbali na mbali wajihundao harma hazi harma statui wazungwambao statui precaire yani hama kontra au nizadungena mna hiyo ikao lazimu wanduao wajue wa rekrutewa ne fonction publique ili wanduao wasaidie wabaki harumazi hazao waendelee holihoze wizara hizo ngo wahutajiao watujue hawakati wa dekuraje waroha wenzao haubo wakaharumaze statui hizo nziro hizo hata emaha ya kwa lazimu mdo arengwa mwe fonction publique mbaji hunduka emaha isabiri ya wizara ya he fonction publique ya mbi waharakishe kabisa ya hazi hiyo hauka madehili juao ngabo wandu wenji walo muhimu harumaho da ensinu wajihundao harumaze statui hizo za ukaya warengo hawa na kontra nsi wakati lono unu hutajiao kabisa ze kompetences za hao ujuzi wa hao kusu zenzia yoke jajo kosa ukaya ngarjoka ngabonzia za vubulo rangu halo kanga lazima zifanyishihe za tufanyishia mfanyamande ala nyuma shua enda wanani yo haruma muda mshashibanu hazizonga jonji anziani ukayo projet isaidi waone mashinwa nenzia yala rangu mitsuja hata fumbuni ya appel d'offre ngelio la soir muda mshashibanu ne ala sima henda mtsamdu hawe ala mtsamdu henda sima wajao yenzia hizo hamuda mshashibanu ngazjonji anziani hokaya ze appel d'offre
ngajoka sasa zilansewa rais wa daula kauri yambia hizo kaundo za lawana armai mahadisi yahe ndaena ujumbe wa Union Africaine wa Suliban na wao wajionesa tayari ya usaidia Komor wa waswili harmaza dhamira za mahadisi yahe na hizo rais wa daula ariju za waja ukaya ngabo parti zandiso mjibu na wao wanunga joto alia majawabu yayo. Haudhukuru mvawasaya wa taarifa habari ya maanzishi ya mtihani wa bakalorea ya kazakifu ya mfumtano inu. Azhari Mbaye habirilia harmwa baadhi ya majumba ya kaulahiki wanazioni wakofanya ya mitihani ili urengazi raaiza hao na uona enamna zendelea hejimla ya hemasi. Wanarienshi mapicha ya Ibrahim Kavao. Haina mnashioni ramkazi za imikiro baada watimizi wa mtihani wa bak harume daraja ya manzishi ngutueleza hinamna inu. Alhamdulillah buna waswili natu dungwa hama banu ya masurvenya wabehwa wakobehwa ondewa wadungi kinyume mwazinu ngabu wanazioni ikao waroha na furaha na nyiso za nyongoha. Haina mtihani wotoka na wabirilizi na watundi ama ula wananoa na zioni ezajiri unumaha zishili ya emipaka. Ula wanane raisi ya kaubirili ya mtihani unu ya hoa tarehe 10 ya ho mwezi wa Septembro mwahazi uzili 21 dabu ya jufanya mjimliso wa mtihani ya namna wabira. Iho mwali wajau wanazioni waonesa ukai mitihani viri hanamna njema hamadi hili ya zihakikishao stawi ya Zakaria ni mapicha ya Chan Mohamed Delamin. Dinamna yu mtihani wa bakalorea wa mwaha 2020 muda mwaha 2021 wahandisa infumobili tarehe 12 ya mwezi wa Septembre ukazakifu infumo tano ya leo harma ujimlifu wa masiwa ya Komor. Harma ishisiwa shamwali harma wanazioni 1300 watuswini na moja wajahanzia watambazwa harma majumba manane ikao maili harma ilijera la jando moja harma ilijera la mleje na matano fumbuni wanazioni waili diwandana na utolwa harma mtihani. Ama ulawana na iraisi ya dhuaminishiwa mtihani ngeoneso ya uka mtihani ubira hai namna ya lazimu hawakatikao zanzma zonti zirenwa. Ron wanazioni yula mba waelewa ya importansi ya zimezuri mpia razrenga. Hausahari tsawe wizi harma zi klasi harma 1391 kandida wa mali umoja li ramsika na telefon nasri mtoa. Harma mwali nzima harma ibaka harma nomu do kandida ina hambie bavu. Frodras para mbili. Tahu para leren vani mtiani uviri harma kondisio la manzusuri. Mtuambia wanazoni na mapara wao amba wami mzali orde wao ya handarabusi. Wamwasha uti na wana orde wana wafanywe baki. Manar liovani do kamba wana wafanywe baki warengwa sawa sawa. Yani nunkuna wakena waminifu na wasi. Waelewa mba arsofanya zoilo mba desarvele havani takula mtu ilo mba nae hakie ajua ipare. Mana bakunti mwiso wa msomo darnani zana
in hari ya msomo mana himaliza lojenda tena university ula wananai wanazioni umtihani ubirahe namna ya lazimu na waungwa miyao Mungu wafuzu umwahaunu ndani ndio shukuria Mwenyezi Mungu wa rahisi na mwana unono utarashinda rafanya mtihani uno hasalama salmina ngiromba Mungu mbe Mwenyezi Mungu abenze kamba zorafanya ikemba deuzo kara shanje ankili be kemba zoratwali deuzo zara shukara zipara ikemba zibiri haunro insha Allah taala na ukamba karaka na tambu mba mafundi ya kortambisha au be kulamra karengeza proposition afanya zahe tampaka timidi mtihani uno hasalama salmina ngiromba Mungu ikemba linde mavuna ya hairi insha Allah. Dewe yeshiliza yauka harmo mwaha wa 2020 unda mwaha wa 2021 miongoni mwa wanazioni wafanyao mtihani wa bakalorea wao wanatawatiti wahandisa maha 15 na waungu wanatoa manjema ulawana na izinatija. Yembawa ya Hilamiri shulihana unulanga hausharikiana nile chama la Kasma Mtangani wabuwa mfumtano inu misomo ya kusudi wa mwana uhusuye namna ya uhafadhi ya majaya ili uyanika uhayati wa saya. Salima Amadali ni mapicha ya Nurdin Ibrahim. Haruma emada nkamfanywe jardin ya hangu uwanaziwa na wanu waandisa mahamitano wasuli mahakume na mitano wakawilmishiwa enamna ya urumia yezindu za plastik hauzifanya swana zindwa jina nao wakawa hanyisiha mabakia maili yela mwadodo wana wandisa mahamitano hata mahamfukare ikao wakaurumia emajaya ya torumishiha haufanya zindwa jina mfano vahanu wa walia na wanabute iwatiti ejani buyani samahaminane wasulima 15 wakangilmishiwa wajau yenamna ya ufanya pubel haurumia ye mahuri ne makunzi harima za jani buzinu zombili za howana haini mzima banu haunesa ye furaha yahe nana utan la muhahe wafanya za swana azinu Chirenge ezefe chirenge butei chikaze zefe nge chifungeze mbonzi ya kanziro do funge mbonzi ya mwandu che ezasa zikanyangu ya inu inusa panye jakansi kanjo puaban jen pueban ai ni chekeli ni kangu abonjo puaban Yembawa ya nyumeni inu yeshulihani hao no hifadhi wa ulanga ya hemeri ya moroni ye makazi ya hayo ngayo haruma ya jumba la Kasma hobe haembawa inu namna ya ukurubisha ye marahi ya walu harumu mjiwaenzi ni la meri ya moroni hamadhumuni ya utanganyi hawadzima ili uwana nembwana ya uswarefu ye majaya ya ho mjiwaenzi ekari renge departement ribo honu Kasma abonga rjou gijuse tsongeza wana wainteresse waelewe ili maudu warengerele wafanye za lazimu au protege ulanga panoparo kambadiliho rahanu watoto wana kama namtiti haile wanongo yabo injo zamba ishasa ya mselemera mojiskulia hae wambio kaya kama unongo halange majango la bungo bari na mregu inju na mumreho riho wana ikawarambua wasomo garjifila la reduction mengoni mweze barnamaji za bahara imisomo inu dourumi ya zindu za plastiki haufanya sona zindwa jina wa mtsunguo ye majaya wa mwalo ize legume nane namna ya urumie ye majaya ili ufanya angre chama la mji wa Moya lambwa wa Moya tahafunlo la hundana nile bambu likiasiwa o milioni 5 za shikomori ya tolo nile shirika la mawasiliano la Comor Telecom baada ufuzu haruma barnamaji ambao wa maendeleo ya mji hafla endele ya 1400 iho Moya Nzuani hadhir mwa mwandishi jimla mwa iho guvernora ya Nzuani na Ihani Yusuf ni mapicha ya Nabil Jafar maelezo ya Junaina Anjibu haujimlifu barnamaji 65 zoskazlahi kiwa na shirika la mawasiliano hunu Nzuani baanda wafanyishiha mtaulio wa handra 30 zozikubaliwa mengoni mwazo leo yini vainiahiriwa ekoplaji ya ishama Moya ntahafu na waode watakabadhishiwa alfuvula mali milioni 5 dezatolwa na shirika la Comor Telecom
hautaha ntongoyini iparuhane na ya mavu na yayo wanamuju wa moya wajitolea haufanya wana malangadzo ili waiparilie faida. Wasi ushindaru wasuli harma ibarna majini kaeka ntongo nyangu berishindri rifanya volo kambaneri karkubaliana shi association shimuji de mana rashindara wasuli. Mahafali iyo yendelea na uvando wa umudiru mzamanu wa Comor Telecom aingesahuka kwelu moya wastahiki wapare mashindano yani hazjuhudi zao. Mwangishi jimla wa muhafidh wa hununzuani asfereshi alshirika haivo ikao wataanrisha mashindano yani maana itosababisha vuvungue ubure hunumasiwani hauharaka. Mtuandisa maferesheyo harumo umuju wa moya vanale umuelewa haba mtojua hazi nguvu zanyu na zankili zanyu mshinde mujirenge dhamana haruma maisha yake. Yushukuru wangu haruma nchini tongoyo sirungushia mana mpeshe wa uguwa matuangalia be sirikali kesifanya na moya mwele wamba wanyu yohanga lazimwani muhime awandilifu mwonomba leo harmoi nzioni yonsi pia ontu wapara bambu walaka wafanyo mkarakara wahanu biwana ashmoya wanyuvani wasoma luna ustaarabu watsongesa leo ujoto ishekini harmoi koturismu narjwetuuka haujimlifu barnamaji 528 zizo stulanziani na shirika la mawasiliano. Banda ziara za hazia zifanya iho Dubai ye kumsera ya dhaminishiwa liboneso la Dubai la homa haziwizili na 20 Rahmatu Gulam hapara watangazaji mfumtano inu ili waeleshe ya namna hazi zendeleao ti hukume na ntanu numjio nziani nae hata nabahi baadhi ya wanakhalatu amma holi hondae ngepasao warekebeshe wa haraka vanu netarehi monsi hazi joka unja nziani rangu la iho Dubai narmushili. Jimli fuandro lovanu rikubalikaya yatsinde pavillon ijo reflete ze couleurs za Comores. Hazi fanyishi handro à l'intérieur zenogongas jisao sha sisi bora kaunjia ritoshe meza na mina Muhammad. Rambe seno yarchongeza raunaka Komori dabokai kazi wa Comoros, pavillon Comoros. E kamdu nganja fanye pavillon ya he ntimu angalia zilandongo produit muhimu ziri changanyao zilono hususia mfano. Wahadisi ngamona harmeze photo de façade ngabo mihono ya ina tiyo zoko elisi ukazaina sha banungarendo harmanti ya Kiarabu ikawo wao yende specificite ya hao na bongar joka sonti pie mba hendu ko ritanganya mathalan de shiroman yonde mba ndilona rijitafauti sao na tzindwaji rijojibiwa rone shiromani ikengishu onjio muoni à l'entrée ngono deploy ilo yabo ilona seulement 3 îles. Yo déjà yeto joka scandale ngerda zata à l'ouverture rilo en face du pavillon du système des Nations Unies rijuao les résolutions za he système des Nations Unies ne le suala la maore ne 12 novembre yo yeto joka dega wakaanza rwambi enga manzomsha jedava sisi rwamba kande mafoto de façade ne rula pila ilona zi 3 îles shaho kweli hata l'intérieur kamono hamaze salakante mafoto rumilo rwazi seze couleur pia zinuzaende garfanyo nécessaire l'ensemble de l'équipe. Il rione Giorgio Shinda rattrape, corrige pour vraiment avoir un pavillon digne des Comores. Ou artistes, ou chef d'entreprise, ou association, ou jeunes, ou l'on projet à l'université, en Jafani, ou en roi, on garim paraoni, hajiku, ili jirapproche, no andwa nkwase kama na hizo, na Kabula, bange jor sahilisha, au plus tard, vano septembre vano riparise harumai contribution de l'État risari rengeze azma za ukaya ngarjo shinda risailishe wandu harumaze logistique e kamndo nzaja présenter projet harumai berjoma shayonde manakaya rijoanza rijona Kabula Yemazama ya dini ya shuli hanao numpulanisho wa heze famine nesu haya hemrumshe mzazi
akusudiwa misomo ni mbawa ya jumuiya ya madaula shule hanao ni mkazi UNFPA nionge husuya nawe namna ya uhashirisha wakazi Julahi suha ya mrumshe rangu ndo wakati yaliyohamili hata ya wasuli ya zae. Badri ya Said Omar ni mapicha ya Mustafa Abubakar. Banda omsomo unu emadhamana wa urengi ya funvu ngwa johenda waeleze wananyao hali cha maladini lishuli hana onononu wa uzazi ili ushinda vao wahashirishe wanawashe wa uzaya harmwa ezi usuo umplanisho umjitundo kabla haihamili ni wakati walule hamili na nabanda haihamili. Kusudo mshinzi bado wanadamu wasama njia shaange bidio reke karibu ne maranya rwamie zenfaida na zihasara zilio haruma zekhabari zinu. Haruma na kamnuge hamili na mlalazimu yakaye ekaya hesahazaya lazimu yakaye ekaya ngonzo ya lolwa ebidi yake mahakadha eka ngonzo ya lole ngebida yake namna kadha na nena nzima haruma zinoweka uzihusu za balzamru mshe na mwana zonsipiangizo haruma hukurubia tabibu harmale panzalai hamili ngali ruhusu ya mrumshe hajua daraja hunu wa hai baada mru ya zaya yo wajibu wa jau horejeye tabibu haujipukana nizi hatwari. Baadhi ya maranya wahe mabavu kwa tuona hadi tojema ya masabiki harumwa ya mahala wakazi warengao ya magari ili huenda homijini wali honda ongizo sababu ya ajali zinji na hunu haruma panza lanti hunne wanduwaili walata zero hoza hao hasibabu ajali za magari ya mwisonde ya hemfumraru ikao ndumshe wa mahamengo mitanu mumjini ntaweni afarikiana ne dunia. Nurdin Said ni mapicha ya Ahmed Nasor. Wamfanyo hazi hasabiki ya hemagari ngiyo nsongeza ya heze ajali homavareni wende na uzionesa emabiria wansaweni. Ujuma hizo nusu ya mazofera kwa tutunda emagari yenge wafanya hazi. Keturinu gejona ajali sinji. Hesa eshofera ngwanzo asaru hende ajojo wa heturu. Abwe shiyao alisikapatala masteyo kamibiria sha pashia urenti. Emagari katsule kezesa ngo surukane chama ngamjo pashia. Kamrambe shofero karati bango no biesabonti. Ngabwandu asowo watsinzana kwa bishofero kausiya watsaweni kasina bujilolo tere nda boka karswanza tu aurene se sharia shibidio kapa koto pashe shofera woi. Upande wa hemazofera wa humkabala wansaweni zehadhari za mtao ajali wazirenge holi hondao nao ngwaparao waparehani hema hadisi ya mwelewano baina ya hao ne mabiria. Upande wa hatu rifanya tartibu heni rangi ya upashole garivanu ya ujua ya sharia shahatu au kasi ufanya sharia shutsambaza rinika ne maranya alafu sharia shahatu rifanya ukana wewe ranya ikahupashia gari le garingele ndo mwendo wambio ngawe na dura ujevanu uje urambie ngarjo boha ye shoferi wala ye permia haere mreme amanda rimfunge panza mwezi jehelu kanga sina permi raru za mazoferi rajarambiwa ni maranya kangu ndo mbio riwaboheze permiza hao ngizonosuka na masiwa kwa na ujofanya hazi panza la mezi mili na la manda ya zuhi kume dukanar shindir tsangani heba zima sina wana ha si wana hao rishindir hadisi hunde soliswe kari hundu keso liswe heze turu ngazjoja na natija ngazjori ni kamafaka afikirukana kazunukana uziro rahano kaleo rikiharma mbalbala zenye shahidi razi parisane mabiria ya mijinze minrwaji hama ndia hama hame washili mitsamihuli na mbude wakubali ya ukaya zesabikiza hemagari ngazi sababishawe mazofera wende mwendo mwinji amma omuhansi wa waheze sabiki ngazi sahilishao wajau womsajaja waheze janibu zombili lesu alariji uzisao yeba emaraiya kwa tina funvuku wakati kayao wajojua wahezeleji ujumwa omwende sonai wahe mazofera. Kabla ya siuka za kifo taarifa habari yetu ndo mshilizani baadhi za nukta za kaza ipanga ikaza kifu ya fumtano yenu ya mitihani homva wahe mawanzishi harma bakaloria ni holi honde wanazioni mitihani vili hanamna njema
wanazijana wa mahamisha shikabisa wa kusudi wa maarifa yahe namna ya unika uhayati wa saya imajaya au fanya sona tartibu kao itulanziani ne la meri ya Moroni nana ye wizar nana ile chama la kasm na habanu waangalizi nurkaza ukifu ye taarifa habari ya hatu karimushiria ni masihu mema barnamaji njema imahajisi baina yaho wana wa Komoro ngayo muhimu ili amani ne maendeleo ya nsi ya shinde ya puengao.